Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, para hadirin jamaah Majelis Taklim Muslimat NU yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar semua Ibu? Sehat? Semuanya sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati dan yang kita cintai Ibu Ketua Muslimat NU, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan walafiat. Amin. Penggerak dan pencetus JSM yang kita cintai dan kita banggakan. Seluruh muslimat NU Kabupaten Sidrap yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa muslimatna NU. Setiap saya pergi ceramah, setiap saya yang isi tausiah-tausiah di majelis taklimnya muslimat NU selalu bertambah dan bertambah, tidak pernah berkurang. Ya. Tapi ternyata disampaikan Ibu Haji masih ada yang belum datang. Luar biasa. Saya doakan mudah-mudahan seluruh muslimat NU senantiasa diberikan kesehatan walafiat. Amin. Semakin dicintai kepada suaminya. Amin. Anak-anak dan keturunannya diberkahi oleh Allah. Amin. Insya Allah mendapatkan keberkahan hidup. Amin. Yang belum menikah segera menikah. Amin. Amin. Ada sebuah pantun setelah dia menikah. Dulu saya jual paku, sekarang saya jual rambutan. Dulu saya tidak laku, setelah ikut di majelis taklim NU Sidrap, sekarang jadi rebutan. Alhamdulillahirabbil. Hadirin jamaah majelis taklim muslimat NU yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka Nabi Musa, angka Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam jokai risa di kampung. Jokai risa di kampung. Kebetulan Nabi Musa angka tau melo macin rola. Wahai Nabi Allah, Nabi na pong Allah Ta'ala, wadi kaga macio, wadi kamay angka aguram uruntu nariko macio karidi. Maka dia Nabi Musa, lau nikmat, lau nikmat. Akhirnya macin rola ye riga ongkana jokka Nabi Musa, lepang irse dia orang, melo imandre. Kebetulan Nabi Musa alaihissalam, yero Nabi Musa bawa isi di roti. Bawa aga Ibu? Aga na bawa Ibu? Roti na bawa. Siaga roti na bawa? Seddi. Siaga si bawa Nabi Musa? Dua si bawa Nabi Musa. Angka to macindola seddi. Na seddi mi roti. Gangka na Nabi Musa alaihissalam, yero roti ko mele mandre roti kira-kira yagero roti ko ganai. Ibagi siaga. Bagi dua. Tapi apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah?
Nabi Musa de na bagi dua yero roti tapi mage pale na bagi tallu yero roti. Waktu na bagi tallu yero roti nala ni Nabi Musa alaihissalam sedih. Nala ni Nabi Musa alaihissalam sedih. Naliato ni ero tau macin rolengi Nabi Musa sedih. Si polo makutani ero to macin roleng. Ya Nabi Allah, Nabi na pong Allah Ta'ala, ni gana palit tawo si puwe sedih. Aga naso Nabi Musa tawana matu tawe nariko ang kayewa siruntu na parluangi yali ang ero. Akhirnya nandre ni cedi roti. Capu rotin na Nabi Musa, capu tawi rotin na nandre nang isi bawa newe si bawa. Maka de Nabi Musa tajeng nga jolo ko cinampa natare Nabi Musa yero rotiero na podang yero maka de tajeng nga cinampa melo kalokor angka melo loy cinampa tajeng. Jokai Nabi Musa alaihissalam. Waktu na joka Nabi Musa rewa ni pema Nabi Musa. Dangka nalatuna rewa Nabi Musa ni te yero rotie de gaga yero rotie nita. Ibu de ni gaga yero rotie ronani sipue na sesae Nabi Musa makutane Nabi Musa yero tau yero makada mita ganang yero rotiero aga nasange makada ya Nabi Allah de witai de wisangi makada ni gatau manrai. Padahal Nabi Musa nisan ni makadalena manre. Tapi de na melo magasana de na melo patarusingi Nabi Musa. Agruang pertama melo riala nomor sedi narik ko iris sangidi ibu baja sana dia iris sangi supaya yormati wi angka gagatta dene irissa niga tenre monro padahal irissa makadero agagatta irissa yanu malay ya irissa yanu malay irissang manasa irita tapi kira-kira komelo kimelero agagatta aga kira-kira tapudami makade alingnya anuku iko nangi malay kira-kira apa yang terjadi tentu masa sakit idi yero apalagi nariko bali bolata tentu masa sakit tentu malagaki, tentu sisalaki, apalagi narikoko kitangana to egay mupudang yero tawe makade. Aling anu iko nangi malay. Kira-kira apa yang terjadi? Namo melo mangakuriwi makada alena malay deto na melo mangakuriwi. Namo melo mangakuriwi deto nalay. Inilah gurang maraja makada namo irisang yan mali agagatta tatatukki mapakki ada idi atan na pungala ta'ala tekko carata tanti pudangi makada mita ganangi pantekko kwe monro padahal ini semakadali na mali panteta ibu mita ganangi pasirukku monro koe yero to malengi yonre makutana pada ini salina mali magay rewa ibarata detona to si salah-salah. Yang kedua, wadi jaji pada saat itu tak kalupai. Wadi jaji pada saat itu tak kalupai. Akhirnya ning angkai ikenangi wani upakai. Akhirnya apa yang terjadi? Rewa agagata tetap terjadi kedamaian. Maka ni kira-kira nariko tape pudang makare. Muali wani pantai tu tersinggungi. Wadi ni nangakuri tapi dia namilo mangakuri tersinggung. Akhirnya masa sakit bali bola si salah-salah jamaah na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah yero tawe de na melo mangakui maka dia Nabi Musa manassa gade bisa ngirum malengi maka dia Nabi Allah manassa ya Nabi Allah dewi sangini gamandre yero roti akhirnya maka dia Nabi Musa komako tu pale jokani apa ni Nabi Musa matar walalan waktu na matar walalange lolongan olokolo Nabi Musa yero olokolo natikangi yero natikangi na polo-polo yero olokolo na cincang-cincangi purana na polo-polo na cincang-cincang na polo aruai na cincang-cincang raja aku asangan na pong Allah Ta'ala inawiringi palabira kautamari Nabi Musa
tokkong ipemang ero olok mage sanna si pulung ipemang tuwa ipemang ero olok naita pak kita mata langsung ero to macin role Nabi Musa napodasi ipemang Nabi Musa ibu napodasi ipemang Nabi Musa makada missa detonga ga missa ngero to manringingi roti detonga ga missa to manringingi roti makadero tawe ya Nabi Allah de wisangi demi Allah de wisangi manre padahal alena manre tapi Nabi Musa de panamelo makada de namelo tudui makada manang kaje ne ku manre wita ko wonni macece-cece ya wana de ku mola male pantekku mola tupi we contoh ya ibu tanya bawang ero we isa na pantengi en kato papao talutun rumu patama tapi Nabi Musa de zaman dimulakan Allah. Artinya apa? Melo malengnya aguruang ye tawe. Maka de rimon rinna rupa tawe de gaga tahu lapap pole rimon rinna pung Allah Ta'ala. Ya sengi magampang ina patukpungi liwat pa gampan na pung Allah Ta'ala. Napatukpung atanna rimon rimatena rilino. Napatukpung rimon rinna pung Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nadi gaga tahu lapap oleh ripengawasanna pengabaw subhanahu wa ta'ala. Wadi jaji muballe Nabi Musa. Wadi jaji muballe rupatawe. Wadi jaji makacubua rupatawe. Tapi malaikat na pong Allah Ta'ala. De mulem ballewi. Malaikat na pong Allah Ta'ala. De mulem makacubuangi. Magay nasaba angkay de napaja na cinduleki jamain dimuliakan Allah. De nakita sedih mata. De naring kalinya sedia do cili, de nakedo sedia lima, de nakaleja sedia aje. Sangadin angka dua malaikat si mata macing rolewi moki. Nareko deceng napugau. Deceng ipite yang yan namua nareko ja napugau. Ja ipite yang ijamen dimuliakan Allah. Inna santum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha narikum apidece kutumana ale tamatua tapi dicengi yan namo narikum apijaki ale tamatua tapi jari ada aguran nomor 2 miliali artinya apa idi atanna pong Allah Ta'ala idi atanna pong Allah Ta'ala nareko takkalupaki pogauki atas salang aja mumasiri mengakui atas salata nasabak magay naupan na pene imusubu pene imubuku pene ini mau bon na tawe pene ibuku pau agesan ne po banjarae pene ibuku agesan na duryange pene i talle bon na jamain dimuliakan Allah. Na pene isubu, pene tatambe dosata, pene malampi dosata. Jamain dimuliakan Allah. Apalagi kau matandro nih. Kandala kan aku ya malai. Tanya aja ya malai padahal alina malai. Ibu. Itu gaga kue di gaga. Itu gaga makoro. Maraja tandro. Maraja saka. Megang kandala kenapa itu ya sih kandala kan nih. Akhirnya apa? Dapan penenya sakari, pene subuh, pene malampai dosana, pene megi tambah. Tapi ko yang aku ini makadalah adam pengika kasih tak lupa kay walupe perewai ya to ngamale walupe perewai panteta. Yang kato tu kasih pau mutuala nang dua halalaka ni kasih. Salah saya ini apa na pana apalagi to pune pante dito na pa terima parere yero pante kuro ye pana parere kong tero bisane we warna bolong yero pante kuro terima kadanir iya sinapakan na iya waktu nerong ke panteng yang kapo kursi depan na namero po dito gagadak de na pa aja malampe ye ko mga kuini selesai mapatu ni dosa jamain dimulakan Allah. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Kullu bani Adam kataun nasa nabita. Ya manana pun ada di gagalap papole dia seni atas salang. Atas kalupang.
Wa khairu khatta'in at-tawwabun. Sikas-sikasin na tau tak kalupai. Sikas-sikasin na tau tak salai. Yan aritu. Di na paja mengakui atas salangan na. Rigaw angkana. Melo toba. Ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman wa wafiqni maqbula wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Itu kan anak ko berjamaah ki. Ya. Berjamaah ki magasan nama sikiri, berjamaah ki membaca yasin. Namo dia ni apalah ditulis sengiti maka dia ni apalah. Ibu to? Betul ibu? Apa kidomi rati muta amilo nama tujuannya. Ya sengin masih kiri ternyata paling manre gula-gula. Ya rega manre bolu jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Napatarui Nabi Musa. Komako ti pele ko demi sengi man ni gaman rero mena tojo kasi. Runtu itelu batu Nabi Musa si pada batana batu batai. Batu telu tasedi batu pada batai. Batai. Kebetulan ero batue raja kosangan na pung Allah Ta'ala. Elo ulena pung Allah Ta'ala. Iwiringi kalabihan rin Nabi Musa. Yero batue na pancaji ulawangi. Mancaji ulawang mak batangan. Ibu. Kira-kira yeko idi runtu ulawang mak batanga aja na natalu sedimo ulawang pada lupo na batay o komondri na bolata kira-kira milo kimatte gora na kalau runtu ka ulawang pali mak aja berkah ibu aja berkah. Neng kalingi matu beli bulai. Kira-kira mama tinrota. Ture menir jampangi. Nape matu coki. Lupa ko boleh mageruru. Aku kasih tahu bakapang. Ternyata gapang minta mo boleh. Akhirnya telu runtu batu. Ulawang mancaji ulawang. Yero telue. Nale Nabi Musa sedih. Nale to piero nangero itu macin role sedi maka der tahu ya Nabi Allah ye cidi ulawang ye ni gana punna maka de Nabi Musa ye punna ye roman rengeng ero rutinang isitue maka de ye ro tahu ye ko makotu ya Nabi Allah anukku na tu pale. Maka dia Nabi Musa manangka nak ada ya Nabi Allah Nabi na pengelata dampeng kasih na iya kasih man rero roti nape melo mengaku engkau mana ulawang Ibu aga nasa Nabi Musa alaihissalam ya kumapako tu palena alamanan ni ulawang ni talue Rio Pagaha. Dan apa tu alamanan ni maka de Nabi Musa letu ni oko mak gangka macin roleika letu ni ko mak gangka macin roleika aja nak letu ni kue alamanan itu lawang letu ni kue
Akhirnya nasalewi Nabi Musa, napatarwi alalangan na Nabi Musa, yan ang itaw rewa ni Pemang. Pokong ulawang, jence-jence, ya? Jence-jence aja na jokah, pokong ulawang mak batangang, sama na jadi nakan aja na nataru riu, ma liwa riu na, napakua nguana, dia na mangua macecing. Akhirnya apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan Allah? Ia nang itu kokongnya ulawang di tengah alalangan na si runtui parampoi. Telu parampo ni wasi runtu. Telu parampo ni wasi runtu. Ni tero tawe, ni taner no kokko maka de tu aga itu. Maka de gaga je. Maka de parampoi aga tu. Masih lamiman ni. Malupo tu na. Ternyata ikapes ipasa. Ternyata ulawang na kokong. Cakai agi sana parampoi. Naleru ulawan na. Dena tanay rubau ulawan na nala. Naunuto panangit tawiye malaing ulawang. Tipan rasa-rasa mate nausubillah dia na asange nasolangi ngoa sibawa ceceng. Ya. Apa ni matu roti nandre nakada di pejigata waku ya. Deto gaga. Kubile. Ya. Ya. Dia apa ni tawana nakadede pejigage di manguai nama ceceng. Beda gero manguai nama ceceng. Ya? Beda. Itu sia eko manguai anu namu nangwangan tapi ko macecengi namu anu natowe nangwatu. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dena ye mate ye gangkana nale ronwi. Puru ero tali perampo jamaah dimuliakan Allah. Puru ero tali perampo. Maka dene terus perampok mako tolong melian-lianre. Maka dene si bana ko mako tu pelena angkana masu si dia aja na toloko te apa ni tamma si tawenan. Mako na maka dene si iya pa masu lo kotae lo pasae mali andre. Akhirnya masuni iye duae monre ne kor jage wiro lawangi nasaba ulaw mak batangan silupo pada batai. Jokka ni nangis si. Tapi apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah? Jokai si bawana lo pasae, jokai si bawana lo kotae, malian andre, tapi enang itu dua monrongi, mompoi pikiran salana. Ini tu pak orang parang, ye kong katau degaga na uji si bawa orang parang imadari itu ko degaga tau, kong katau degaga ibalisi na, na muji si bawa orang parang ay madari na moto degaga ibalisi na, me mompo manang ibalisi na. Muji si wawa dui mompo mana. Baik. Mompo pikiran salani nangi duai. Aga nakadang napodang ngero si buana. Aga napodang makada magi ko yuni matu yanu ko angkerewa yunu yero jolo yunu subaya matu ye ulawangi talui idi na bagi duai. Idi na bagi duai. Maka deru si buana wa cucoto wadi mega yala. Yasan ni mangua nangi liwak panguana sinangi. Akhirnya angka ni si buana. Yasan ni profesor pikiran na ye. Si buana duai. Liwak pa profesor na rejok ke nangi malian-andre. Magay mumpotopi pikiran salana. Aga pikiran salana. Maka dero. Dega pada kota royi andre. Ito rin nga sana racun. Supaya matu ero to duwe naturo. Mati manangi matu. Yan nakokong ulawangnya. Iya nak kokong ilawang. Nataru itu ngeracung andre-andrewe yang kenali. Angka ni rewa. Iya nang itu dua si buana. Mabila mo pinatiro si buana nang yang ketutong nanre. Maka di si buana sedia mimano. Maka itu si koro. Andre miman ni mati ko tumatu degaga. Akhirnya degaga. Jamaah di belakang Allah. Apa yang terjadi? Iya. Latu nero tania ero andre-andrewi ni wei aga palena yero jolo si buana ni wei na siyo ni ajena na siyo ni limanna gangka na nawunu si buana lo meli andre kurana nawunu si buana nangi lo meli andre liwa puruna nala andrewe de na pikiriki maga tau maliwasan na tau puru na mo maga sanna mawari-wari cek de na andrewe malun ratu yandre
Apalagi ko demi mana nandri mana ngir nandri jamain dimuliakan Allah. De naganna limana manni purana nandri mabolo watak kalena makudara pakitanna busa-busa timunna magai mate topa mandri rati. Akhirnya apa yang terjadi jamain dimuliakan Allah? Ibu, apa yang terjadi? Maka mati-matiat tawe tatal ulawangi degaga molewi angkai Nabi Musa pe marrewa. Angkai Nabi Musa pe marrewa. Waktu narrewa Nabi Musa ni tawe maka mati-matian ni tatupi ulawangi tatala-tala degaga jamain dimuliakan Allah. Aga gura melo riala ye risesena tau macecenge nania tau manguai. Risesena tau macecenge nania tau manguai. Angka apa akka solangan na risesena tau macecenge nania tau manguai. Solangi wi alena. Nomor sedi tau macecenge nania tau manguai. De nisangi sukuru'e lauri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Melo isi ang kailing isi di melo dua, ang kailing dua melo telu, ang kailing telu melo apa? Angka nama kade Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau kana li bani Adam wadiyani min sahabin la habbu ayyakuna lahu salisa. Benenge anak apuna Adam iwiringi 2 bulu oleh riulawang. Benenge anak apuna Adam riwiringi bulu 2 bulu lembah terbuat dari ulawang tantuero melo ipagan na italu. Eko iwiringi talu melo pagan na apa? Eko iwiringi apa? Melo pagan na 5 risesena tau macicingi nani tau manguai. De gagawa dipenuhi watak kalena sangadin namatu batu kiburu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Gangkan apa yang terjadi? Si salah-salah ki sumpulolota, si salah-salah ki balibolata, si salah-salah ki anatta, si salah-salah ki keluargata, gara-gara wat dijaji gara-gara galus si tepo, gara-gara wat dijaji gara-gara darah si peta, gara-gara wat dijaji gara-gara tanah si peta. Padahal sedin kata wat dia korpole resesaro liwa nguana liwa cecena gangkana de na paja na pangarui adik na sula-surna aja na iya pamale galungendri aja na magaling iko de misangi galunge iya pa ikong kamato udup pa walepi naite andrin na malamma naite sula-surna malamma na kinalena melu mana rangkaiwi gangkana apa yang terjadi zaman dimuliakan Allah. Sisa panin na lemoy, kedua panin na lemoy, katalu panin de nanang kanaling sila-surana. Apun nanan naman na iyan ng mali. Magay, iya gari magal. Matanan ni ko magal, ni ko malay, ni malay. Ni mulay. Ibu, akhirnya apa yang terjadi? Isalay manamo matir jamain dimuliakan Allah. Si salah-salah ni isalay mato matir yang lagay. Mapangadilangi, galus itu po ya pangadilangan. Si salah capu yero ipake mangungkoso 2 tipu ni galu ibalu ipake mangungkoso peko carana yale ro galus itu po na usul makanya tau manguai nan nia tau macecenge de nisangi syukuru lauri pangallahu subhanahu wa la in syakartum la ansidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nomor 2, mage to macecengan niya to mangwae taliwa ibatena mapuji riwaramparanna. Taliwa ibatena mapuji riwaramparanna. Desa nalarangnya agamata sampai warampara liwa igana. Desa nalarangnya agamata sampai dalle liwa igana. Tapi ia minalarang ni nariko taliwa ibateta poji waramparata gangkana yero si mata-mata ilalung takkalupaki maringerra ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya akhirnya apa yang terjadi? Malupo bolata, maluwa galuta, maiga rukota, maiga otota, tapi de nulle matanangi pinadita
Magi na denule matanangi pinadita. Wadi jaji makurangi barakana. Magi na makura barakana. Wadi jaji yero si mata-mata ilalu takkalupaki maringarar pengadau subhanahu wa ta'ala. Artinya akhirnya bani pak bange mangobini pangobina pong Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ang kamopi koro, jolo cinampa, cinapi. Jolo cidipi. Asyhadu an la ilaha illallah. Angka ko galuna, angka ko darana, angka ko pasana. Iya, jolo cinapi. Iya. Matangangi mapatarala, tak boleh kapangali deniri sekobaje angka ni. Akhirnya apa yang terjadi? Mega Napoleon tapi digaga barakana. Ibu, biasa kilo umrah. Biasa ki. Insyaallah juga ki umrah itu. Amin. Ya. Karena ya, nangi boleh kak melepas jamaah umrah. Ya. Boleh koro mataru lokwe. Yero biasa koro ko Mekah. Namo melo lada jamaah melo mali jilba, melo mali wajaju, melo mali songko, ko pabulu wiri lelange. Pabulu bulu wiri lelange. Naban na pabange. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agi kira-kira na pugo, na pulong ngero. Melo na ir nangi male wajaju, ir nangi male songko, ir male minyak, ir male agasan na parfum, male cilla. Dena na pikirin nga makadapure di garo na waja, na pulong niya agaganna, na panasalewi rin na bali. Naloka. Subhanallah. Bati na jaman dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyalam salam. Nasusun ni jijina. Dena na jampangi jaman dimulakan Allah. Akhirnya luar biasa. Tampon na tahu, Masya Allah. Irite bosie. Jaga mi kong kabosi ta cicar leon na si tahu. Tapi ni Pak Barak ka ipangabaw subhanahu wa ta'ala. Hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah. Magai, de nalarang tapi jangan sampai tak kalupati maringarar ipangabaw subhanahu wa ta'ala. Manya mammo na rekuyer warang parang angkay pasipulong. Ibu, manya mammo na rekuyer warang parang ipasipulong. Deto nasi lagalagay wijata. Deto nasi lagi-lagay ananata. Maga ni nariku nasi lagalagay ananata. Nauzubillah. Manyamam mo nariku purapi nalamak nabawar lalaki buru. Maga ni dua talu kejadian. Ang kamopi tomoton no kuyasi bulay. Ang kamopi wujuna kuyasi bulay. Masasa ni tawe maruka ni tawe yawa sana. Yawam pula, yawana bulay, masa sewi, gara-gara warang parang jamaah yang dimuliakan Allah. Nasi taya tawe, si gora-gora tawe, ang kamu pito mo si harus ni yursu. Ternyata, yemero warang parang na tumoto yursu jamaah yang dimuliakan Allah. Denengi idi wiringi, kasempata cinampa, moto, tokong, manena, tentu makadaki. Itanana wan rasa-rasawi, di sisabu, di dua sabu, upasi pulung, temak kada pala, temak kada ceke, temak kada wani, ambo mutuna, madari tengah bani pinang karewa pole galungi madakala. Iya tuna, madari arewe piwat di bola, pasi pulung ako, na angke pada manyamangi wiriwan dekilaga. Tapi magi muasasena negara-negara itu mau pecalang apa serimun rinna Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya agak sih. Tahu macecengnya nomor sidi dendre deni sesyukurwe. Nomor 2 malakda mapo jiri warang parangi. Nomor 3 de na jampangi wier waselina melona makanja, melona maja, melona halala, melona de na halala, halala halulu de na jampangi tang tentong. Ya.
pada tangi-tangi. Iya. Akhirnya apa yang terjadi luar biasa. Iya. Dia nang kanirita masuk tapa boy. Oh. Tapa silo pakitin ni tay. Dia nang kanirita ini tapa luar biasa magai. Dia nang jampangi melo na halala, melo na halulu. Yang penting peko carana mak bola lupo ka masita. Dia nang jampangi mi melona si cocok agama na pung Allah Taala. Melona haram, melona halala. Yang penting mak bulawa nga. Contoh-contoh. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Biasa kasih na cici celom itu rina pake. Tapa tiba-tiba macicim matahari. Talasih dia matu matan na suna padak ke kolimana. Iya. Iya. Biasanya ini betapa ini nauzubillah. Iya. Ibu, dia na cakip, dia palang, dia na ceng yaga mata. Tapi dia gaga ipasi pulung, dia gaga ipat depungan, sangadinna angka mana ngimatu, yellow pertanggungjawabanna ri pengadau subhanahu wa ta'ala. Manyamammo narik ko dito na panrasa-rasa ki waramparata manyamammo. Apa angka tahu pak? Na panrasa-rasa la da waramparang. Nauzubillah. Cuma nauzubillah. Okay? Makan tero polisi gara-gara waramparana. Dia na mamatinro na gara-gara waramparana. Padahal kami pikiriki, ini kasih bola-bola atau bola garadu, kami pikiriki fasilitas na, angka ni ACW, lengkap palapun na, makanja cek na, masua lampu na, lengkap kasuruk na, AC na aja memen na, di memen na tumapang ngapade di mapapi. Ya, tapi di biasa di mapapi mamatinro tak. Apa madari itu pak angka tahu matinro, si kamu mapapi na makai. Mamatinro na ba? Magay. Ika na pikiriki. Ang katero din na mamatinro na. Bisa saja jamayan dimuliakan Allah. Wadi jajan anu na pak depungi. Degaga baraka na pole di pengabaw subhanahu wa ta'ala. Degaga sewa-sewa ipak depungan. Rilebo na tanay. Sangadin ng kamanang yellow matu pertanggungjawaban na ri pengabaw subhanahu wa ta'ala. Na di nagaga taong sistematiro taong kepada pungi tau di na jampangi melo na makanja melo na maja di na napikiri kejaman dimuliakan Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Muslimat na NU liga ang kana mato kosrimun rin na pong Allah Ta'ala lalu riyasin na jambata siratal mustaqim pada bila takajwe magi na pada bila takajwe di gaga na kukong sangadin na amala bawa na kukong. Ang kere te maturo, ako kumaning aga na kukong ni Kadiray, nakukong ni Lamarina, nakukong ni agan na sana, nakukong ni agan na sana. Arus na alin na marsija na kadi. Kung aji, maji nang kakuto na alatumanan gira, tau maji na kakuto na wasam mego, to tabiasa po nga na kadayin na ro papandar sa rasa. Leko kumanang ternyata palena di makaliling na liang oto aginya yellow mana pertanggungjawaban masih mai pure papu baba balur watak kalena papu kumalikana mulai pakku tanana malikana pengabaw subhanahu wa ta'ala. Makanya aja mumusari ini nawe idi apa na biasa te di merajing isugi narik ko jampangi ro halalai bayasan kasih nah bakanja batewi makasiwiang rajin ni suju mangaji masikiri tapi we makomotor aja sedih jatuh tungang sun aja musikir aja mu aga sen aja mu masarin nyawa narik kuang katau dena sempajang dena puasa batena manenna de gagaremna pangko kanna dena makanja tapi makanja idalena minre dalena makanya ini tahu sana aja mutasil itu adalah istidraj ujian yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Rigo angkana tay makanja usahai makanja pakkalinongi tapi tak kalupaki meringerang ri pengabaw subhanahu wa ta'ala yang kana diga kami ngakang melo toba ri pengabaw subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah. Agan yang terakhir tahu macecenge tahu menguai
aga nangi nomor siddi deni sesukuru nomor 2 malada mapuji riwaram parangi nomor 3 aga dena pikiri kiwi halalakna ama haramna waram parang iya na pulengi nomor 4 aga nomor 4 iya naritu biasa papole asi salang biasa papole asi salang pole di palawanganna narikong katau masula surang ya rasula surana ang katau macicin na mangua madari itu to masula surangi si salah gara-gara itu to macicin na mangua narikong katau pak kampung ya pak kampung yang kako tu tau mangua na macicin madari si salah pak kampungi gara-gara tau manguai nan niya to macicin narikong kamasigi panitiana masigi ang kamacicing ang kamangua madari ero panitia masigi terutama panitia pembangunan na masigi dena melo si coco gara-gara ang katau mangua na macicing jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gangkan apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan Allah? Cicingna, angwanganna, solangi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sehingga tak kalupai meringerang ripung Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekira-kira iya nih ancaji papalisar lalane watue apa bahayana tau macicingi nenia tau manguai. Sagi bu apa? Insyaallah kau mulai mengeramana nginangi bicara apa mula pertama latu pacak kurang iya na bawang apa yang mengerang. Eko perlu okiro apa bahayana resesena tau angkai mangua na macicing ya dewa kampanye apa nomor CD aga nomor CD iya naritu de nisangi syukuru elori pung Allah Ta'ala nariko ang katau de nisa syukuru elori pung Allah Ta'ala wallahi itu tau ematu na puata waramparang magai de nulle genna ipinat dinna nomor 2 aga nomor 2 aga nomor 2 malada mapoji riwaramparana ye koang katau malada senna na poji waramparana de nulle matanangi pinadinne itu tawe ye ite temu gere ye koang katau malada mapoji riwaramparana de nulle matanangi iya nalada na poji otona de nulle matanangi apa magai turna pikiri kero apalagi koloi mengoto mapamula kadidi lo pangkajini dena paja turna pikiri kimage angka masori angka magesai angka dan lain sebagainya denu le matanangi ura kaya ibu lo masapeda oleh amparita tama ala kuang tembus tanetewe matar lo pangkajini kebetulan ko perikana mace ero angka koro pangoto oto baru ero waktu yang ngaralada Honda Jazz tada pa yang kong ka oto na Honda Jazz ya yer nang ero waktu na nang ero oto ero pas ka na masapeda ka silampu oto na di waktu na nang silampu oto na kedoy ero koro yolo angka koro bale minumang na resa ale na mo resay marwero bale kebetulan nange madambang nga nabuka mania kacena pagora mage nasengi usori otona napakua sa pedana padahal alene mi bale mi naresa nasengi otona denule matanange mage malada mapuji riwaramparana iya yang ketiga aga si denule jampangwi melona halala melona hallulu najama mana akhirnya makanja madeki namba manang melona makanja halala namba manang itu mapakai model ini denulle matanangi penedine jamaah yang dimuliakan Allah na agi sewa ipak depungan na de na makasing apolengenna wallahi de nulle menyemangi menyama penedingi pakai jamaah yang dimuliakan Allah wadi menyama pakitan na tawe tapi tawakwero wadi denulle matanna penedine jamaah yang dimuliakan Allah. Yang terakhir aga ini yang sangat berbahaya madari si salah tawe
narikong katau mangua, narikong katau macicing, madari si salah sale masula surang, si salah sale mak beli bola, si salah sale masih kampung, si salah sale masih jim, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi, jamaah muslimat NU, ya kode mulai mengeramanan ya neropai nangero, insyaallah mudah-mudahan napak barakai atau tungata dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi bihi wa sallim. Degaga lalat, degaga tikunganna, degaga tasik, degaga bumbana, degaga aju di nak kebasu, degaga tahu, degaga atas selengenna, nani atak kalupanna. Narikong kada kuta pasala, kadampongi kamaraja, yang nemo narikong kada kutungan majepu yetu boleh wirikong Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya doakan ki semua, mudah-mudahan seluruh muslimat NU Kabupaten Sidrap insyaallah ipak berkah ya tutungenna. Insyaallah diberkahi kehidupannya. Insyaallah semakin dicintai kepada suaminya. Insyaallah generasi-generasina, anak-anakna, anak keturunanna madeceng imat tujuh manang. Napitam manang ideceng matu temotona amin. Dan insyaallah senantiasa mendapatkan keselamatan selama irilino lebih pamati riwan wa akhirat. Waffaqana Allahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.